Et Azulf Lawen, c'est quelqu'un de Sagin, nous sommes Saint-Priest en Jarez, juste dans Samstois, c'est Glan Rifn Saint-Étienne, et Zagina, Sagia, Dvro, juste Marat, Samprahant, et Dhagan, juste Tidukla, Mokaran, Numidia. Numidia, juste Tidukla, Glan Dagig Saint-Étienne, Sizik, Tradition Atas, Iwakin, Akad, Sivgnen, Tamazirtna. خدمنا كان في مغربين خدمنا لي ستاج في ماكلان تمورثنا خدمنا لابوتري خدمنا دي كور دو لونغ دي كور دو دانس اكو ايني حلاج بنادم يوكن هذه الطف ريزلس انس اي هي سي دوكلاغينا تعرض le mois de juin نيش فهم انه صدر ذاكي ولكن سفقنا يون وفريد مقارن افريد مع طب الناس هي الساقين اقلا 19 شهر كين سبتمبر ولكن نحضر يوث نتمغرى المند زروقي على واف لا سعفو يرحم. Donc aujourd'hui nous sommes là pour un hommage vraiment poignant à monsieur Zerouki Ahlawa, donc un grand artiste de la musique algérienne en général, kabyle en particulier, un chanteur qui nous a quittés en 1968 et qui a connu une vie vraiment pas très facile en tant qu'artiste émigré et qui a aussi eu des problèmes bien après sa mort. Donc ça va être l'occasion d'en reparler lors de cette soirée. L'association Numidia nous a invités aujourd'hui à assister à ce vibrant hommage. Donc au programme pour rendre hommage à Zerouki Ahlawa, nous aurons la présence de deux comédiens français qui s'appellent Suzanne Vengeon et Édouard Piolet qui vont lire deux textes traduits de Zerouki Ahlawa, Ntrilk Ater et la chanson Ateskourt. Voilà. Ensuite, nous aurons un échange avec le public, avec un hommage à M. Zerouki Ahlawa, avec M. Farhat Mahennir et M. Kamal Hamadi, et la présence exceptionnelle de notre artiste régional, Madame Thamila. Ensuite, nous allons passer au concert en lui-même en deux parties. Donc avec Madame Thamila qui va venir nous interpréter quelques chansons, elle qui est la reine de Achouiq. Après nous aurons la chorale Thiliwa qui nous vient de Paris, une très très belle chorale, Oural Khaleth Erdiusan Silpare, pour nous interpréter aussi quelques-uns de leurs titres et sûrement en hommage à Zerouki Ahlawa. Et puis après, ce sera le moment de faire l'entracte. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la dernière partie. Donc pour clore cette belle soirée avec Malik Belili et Akli. الزلف الأول مرحبا يسون فنعرف نخدم كاللي شونسون un peu de tout et puis à la fin بنشنو avec Akli et la chorale une ou deux chansons Zerouki Ahlawa. I
تجي غير هو وكذا غصب مصري وعروس قدامه هو ويمكن غصب مصري وعروس قدامه النفاس سيدي وتقدم كنسي هو ويمكن غصب مصري وعروس قدامه سوى الشدة نوبي وياس وعرب أقول المحبة أتجرب يباس شحال تسوى الشدة يا سنورة تسمى نوصل الدرعارة تكفى المحبة سنقولوا بقيمارة يا سنورة تسمى نوصل الدرعارة تكفى المحبة سنقولوا بقيمارة وفاس سيدي وتقدم كنسي الهوى ويبكى رصد المزي وعروس قدامه النفاس سيدي وتقدم كنسي الهوى ويبكى رصد المزي وعروس قدامه
صوتي مسمارس نزيد محنا يفتن وطاري ورس وجيانا تفتن صوتي مسمارس أنفاس سيولي وتخدمك نسي الهوى وكل أصدم زوي عروز من داما أنفاس سيولي وتخدمك نسي الهوى وكل أصدم زوي عروز جبت خديجي جرحت عيوني وانزر لي نور نجي عاجين الزهر ودين رجبت خديجي اشحال السنين بدت في السلامة يكتل وطاري ورس ويجيانا اشحال السنين بدت في السلامة يكتل وطاري ورس ويجيانا أنفاس سيولي وتقدمك نسي هوا وكل أصلا زوي عروز من داما أنفاس سيولي وتقدمك نسي هوا وكل أصلا زوي عروز وكل أصلا زوي عروز من داما أنفاس سيولي وتقدمك نسي هوا وكل أصلا زوي عروز من داما